Badakigu hau zer dan, kompetiziorik onena da, eta nahiz eta meritukein, azkenen efikaziek espadukezu, ez da zerreinik eta gaur eure guaino efikazagoak izan di. Es un golpe duro para el equipo que tenía la ilusión de empezar en casa, de poder sacar los puntos, los primeros puntos del campeonato y no pudo ser así. Ahora toca levantar la cabeza. Aurreneko zatean eduki ditugu pare bat edo hiru aukera, ez dugu golik egin, eta gero bigarren zatean partida pixka bat gehiago zabaldu da, eta nahiz eta hutseta batako arekin bai largero bat jo, uste dut ez dela gure partidurik onen izan. El 0-2 no gusta a nadie y sobre todo jugar en casa con nuestra afición y no, pues no era lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que el equipo ha dado todo y una pena ha sido el resultado. Beren lehenengo golera arte ez digute okazioarekin, ez digute porteixara ere txutau, eta lehenengo tirua gola izan da, eta bigarren ere bai, ez kasu izan da guk ere horrengoen ibili garara, baina ez dugu afina ondo, eta bueno, pena bada, azkenian beraiek ez dituzten merita hondik egitxuen dinik, baina irabazin dut eta ez da bestik.